wari umukino we wa nyuma yakiniraga imbere y'abakunzi b'ikipe ya Sporting Lisbon. Yari amazemo imyaka 4 n'igice atoza iyi kipe. Ruben Amorim ni umukino yari yakiriyemo ikipe ya Manchester City. Irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'i Burayi, UEFA Champions League, maze ayitsinda ibitego 4-1, zishimangira igikundiro asize mu gihugu cya Portugal mbere yo kwerekeza muri Manchester United, igihugu cy'Ubwongereza. Ruben Amorim yabaye umutoza w'indashyikirwa muri Sporting Lisbon, dore ko ayisizemo ibikombe 6 yegukanye n'iyi kipe. Asize igikundiro mu bafana b'ikipe ya Sporting Lisbon, dore ko nyuma yo gutsinda Manchester City ibitego 4-1 yahawe icyubahiro. Buretse kugenda gatoya, iyi ni BT Sport, aho uzajya ukura amakuru ya siporo akakugeraho ku buryo bwuzuye. Niba ushaka amakuru ya siporo, ubusesenguzi bw'abakinnyi bose, abatoza, amakipe, Arsenal nk'abakinnyi Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Kylian Mbappe, abakinnyi nk'abo ngabo nka Saka, abantu bakizamuka, ndagusaba gukora subscribe kuri BT Sport, ubundi ujye ubona update za buri munsi za sport. Subscribe, share, comment, icyo kintu ntukibagirwe. Tubane kuri iyi channel BT Sport, tujye tuguha show za buri munsi. Hasta la vista. Muri Stadio José Alvalade, Ruben Amorim ryari izina ryari ririmo kumvikana mu majwi menshi cyane. Bishimiye ibyiza yabagejejeho. N'umukino Sporting Lisbon yagowe n'igice cya mbere, dore ko ku munota wa 4 gusa Phil Foden wa Manchester City yari yamajije kureba mu izamu rya Sporting Lisbon. Ni ku burangare bw'umuzamu ndetse na ba myugariro. Umupira waturutse kuri Zeno Sebasti ananirwa kuwufunga, wisangira Phil Foden ahita arekuriramo ishoti mu izamu. Zikomeza kwataka mu buryo bukomeye, nubwo Sporting Lisbon yo yari yasubiye inyuma kujya kudefanda cyangwa se kuzibira izamu. Nubwo Manchester City yari yihariye igice cya mbere, yarushije cyane mu buryo bukomeye Sporting Lisbon. Umunota wa 38 Victor Gyokeres yarebye uburyo umuzamu wa Manchester City ahagazemo, amurekurira ishoti. Umupira uboneza mu ncundura, ari nako igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego 1-1. Binjira mu gice cya kabiri, Sporting Lisbon yaje yakoze impinduka icurika ikibuga, maze Manchester City ishakisha umupira n'itoroshi irawubura. Ku munota wa 46 Maximiliano Araujo yahise atsindira igitego cya kabiri ikipe ya Sporting Lisbon. Nyuma y'iminota 3 gusa, Victor Gyokeres yongeye kubona uburyo bw'izamu ku gitego cyiza cya penalty. Sporting Lisbon ibigeshejemwo ibitego 3. Ku munota wa 69 Eric Braut Haaland yahawe penalty, ayitera umutambiko w'izamu wo hejuru. Sporting Lisbon ikomeza kwataka mu buryo bukomeye kugera ku munota wa 80, ubwo Victor Gyokeres yongeye kubona penalty nziza cyane, maze ahita ayisobyamo, kiba igitego cya 4. Umukino urangira Sporting Lisbon itsinze Manchester City ibitego 4-1. Nyuma y'umukino abafana bishimiye mu buryo bukomeye Ruben Amorim wababereye umutoza mwiza cyane.
bamuhesha icyubahiro, baririmba amazina ye. Robert Amorim bamushimiye ibyiza byose yagiriye muri Sporting Lisbon. Robert Amorim ni umunyaportugal wabonye izuba wa 27 Mutarama 1985, akaba afite imyaka 39. Amazina ye nyakuri ni Robert Filipe Marques Amorim, avukira mu gihugu cya Portugal mu gace ka Lisbon. Robert Amorim afite 1 santimetero 78, akaba yarabaye myugariro ukomeye cyane wakiniye amakipe akomeye ubwo yari akiri umukinnyi nka Benfica yo mu gihugu cya Portugal ndetse na AS Braga. Yaciye muri Qatar akinira Al Ahly, ayikinira imikino 14, ayitsindamwo ibitego 2. Ni umutoza ukunda guhangana cyane ndetse akunda ikipe itsinda. Ubwo yabazwaga n'itangazamakuru uhazaza ha Manchester United agiye kwerekezamo, Robert Amorim yavuze ko Manchester United ikwiriye kuvugururwa mu busatirisi bwayo. Atangaza ko nagera muri Manchester United byinshi bizahinduka, hazabaho amavugurura mu gushakisha ubusatirizi butyaye bwo gushaka ibitego.